Joj, Radovane, crni Radovane! Jo, šta ću sada raditi? Pa ti pizda ti, materina! Šta se ketuš na mojom gradu tom? Pederskom modelu! I ovdje sad na robiju što sam hteo da zaštitim imanje. Jao, Milunka! Sad ću da ti jebem, materina. Milunka! Nemoj, Radovane! Gdje li, Milunka? Jel me ti nagovori da turim struju u ogradu? Turim ti ga, majci! Šta se radim s ovim? Ajmo sad ti objasni. Gospodine, ta struja nije opasna. To samo pecne, znate? Gospodino, kaži mu sad. To što ste vi umrli, to je slučajno. Dešava se. Nemoj, Radovane! Joj, Radovane, žena ti je budalina, a ti si još veća kad je slušao. Stanislav komšija turio struju žice. Ajde da turimo i mi u naše žice. To! Stanislav! Milunka! Vataj ga za noge! Šta ćeš sad s njim? Da ga jebe, Milunka. Pa da ga prebacim kod Stanislava. Jel ima struju u ogradu? Ima. Jel mogu da pogine kod njega? Mogo je. Nek ide on na robiju. I onako se prvi setio da turi struju u ogradu.